akimara kumutwara umunyamakuru witwa Murungisa barampamagara arambwira ati mfite inkuru yawe urampa miliyoni 2 hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya hagaragara. Nkubitiye rero kuby'umukobwa yari yambwiye ko ngomba kumuha miliyoni 5 nkamukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 nkamushakira umukozi nguzuwereye mu byo kurera abana mubwira ko ntabishobora. Inkuru nuko yasohotse. Nyakubahwa Presidente rero ntabwo uyu mugore nkuko abivuga namusambanyije, ahubwo twarumvikanye ndetse ndanamwishyura. Hanyuma sinigeze nanga no kwirengera ko ibyo nakoze byavamo abo bana, kuko ibi byose nagendeye ko yambwiye ati ngiye gukuramo inda. Ndabwira nti wikuramo inda njyewe nzagufasha. Nyakubahwa Presidente muraza kureba neza mu bimenyetso bavuze ari iby'amafishi, ari n'amazina, hari bavuga Kabahizi Firidausi, ndetse hari naho bashidikanya ku matariki. Muraza kureba mu bimenyetso batanze ubwo bajyaga aho avuka, ifishi yo kwa muganga, namwe muraza kubireba murasanga ari ibinyoma byambaye ubusa. Nyuma rero ubwo yazaga gutabana iwanjye, ubwo bashakaga imyenda yo kubambika, nibwo twasanze envelope irimo ibi byangombwa byanditseho amazina y'undi mugabo witwa Kwizera Jean Claude wabyaye aba bana, ndetse batitwa amazina arimo kuregera, bitwa Izere Uwase Ayera Priska, undi akaba yitwa Izere Uwase Arwena Princess. Ayo mazina ari kuregera akaba atariyo ari kuri ibi byangombwa. Ibyo byose rero bikaba ari ibintu bisa n'ibyapanzwe kugira ngo uyu mugore abeho ubwo yarya abagabo benshi. Ariko Honorable Presidente ubu nta kimenyetso na kimwe gihari, no gushingira ku mvugo z'uwo mukobwa, kandi n'uyu nguyu nawe afite ibyo arimo kuvuga byose nta kibivuguruza. Honorable Presidente uwo twunganira yivugira ko yahuye cyangwa agiranye imibonano mpuzabitsina n'uyu mukobwa urega cyangwa umudame ku itariki ya 2 z'ukwa mbere. Icyo gihe Honorable Presidente ntabwo yari minere, dushingiye ku byo bivugiramo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri mu cyicaro cyarwo i Nyamirambo ruhaburanishiriza mu ruhame imanza z'inshinjabyaha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, rufashe icyemezo RDP 377 akarongo 2022 TB Nyarugenge, none kwa 28 z'ukwa gatatu mwaka wa 20 izimye telefone mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ukurikiranyweho icyaha akaba ari Jean Bosco Uwihoreye mwene Abingoma Onesphore na Mukarugwiza Esperance, tuye mu mudugudu Karama, akagari ka Nyabugogo, mu murenge wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali. Kaba yunganiwe na Maître Theophile Twizeyimana, Maître Bayisabe Irene, na Maître Niyonsenga Vincent. Kaba akurikiranyweho ibyaha bibiri, icyaha cyo gusambanya umwana n'icyaha cyo guha umwana inzoga.
Kabahizi Bahimba Fridausi akaba yaratanze ikirego arega Uwihoreye Jean Bosco ko kuwa 24/12/2019 yamusambanyije akamutera inda zavuyemo abana b'impanga. Ubushinjacyaha bukaba bwaramuregeye urukiko bumusaba ifungwa ry'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ku cyaha cyo gusambanya umwana n'icyo guha umwana inzoga. Uwihoreye akaba yarisobanuye n'abunganizi be bakisobanura. Urukiko rukaba rwarasuzumye ibibazo bibiri, hakaba icyaha cyo kumenya n'imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe, ifishi y'ikingira ndetse n'igitabo cyanditswemo abana bakingiwe, zaba impamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco akekwaho ibyaha aregwa. Hakaba n'ikibazo cyo kumenya nimba izi mpamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco akurikiranwa afunze cyangwa akurikiranwa adafunze. Ubushinjacyaha bukaba bwarashingiye ku mpamvu zikomeye zivuga ko urega Kabahizi asobanura neza ko yamenyanye n'uregwa ubwo yajyaga amusanga mu gipangu yakoragamo akazi ko mu rugo, akaba yarahazaga aje kureba umusore bakoranaga witwa Valence wakoraga amafilime, amusaba kuzamushyira mu bakinnyi ba filime. Mu ijoro ryo kuwa 24/12/2019 amubwira ngo naze bavugane uburyo azamushyira mu bakinnyi bakina filime. Amusanga aho Kabahizi yari ageze ku Gitega, ajya mu modoka uregwa yari arimo, bakomeza berekeza Cosmos. Ngo uregwa yamuhaye inzoga yitwa Marura amubeshya ko ari amata avanze na shokola ndetse na creme, maze yamara kuyinywa agasinda, akaba yaragaruye ubwenge asanga aryamanye n'uregwa mu nzu atazi kandi yanamusambanyije. Asobanura ko nyuma y'uko amusambanyije byamuviriye mu gutwita, akabibwira uregwa akamubwira ko nta kibazo azamufasha, akaba yaragiye amujyana ahantu hatandukanye no kuba kuko aho yakoraga bari bamwirukanye. Asobanura ko yageze aho akabyara abana 2 b'abakobwa. Ubushinjacyaha bukaba bwarabajije umutangabuhamya Nakiyaga Tawadud, akaba ari we wakoreshaga Kabahizi. Avuga ko Kabahizi Fridausi yabaye iwe muri 2019 aje kumusaba akazi ko mu rugo, akamufata nk'umwana mu rugo, ko n'igihe atari akimukorera akora muri alimentation ndetse anacururiza umuntu mu mujyi nabwo yabaga iwe. Akavuga ko mu gipangu cye harimo umusore witwa Valence Uwihoreye yajyaga aza kureba ari kumwe n'abandi bakoranaga, bakinjira mu nzu y'uwo Valence bagakora ibyo bakora barangiza bakagenda. Akavuga ko ari we atigeze amenya ko Kabahizi akundana na Uwihoreye. Akomeza avuga ko ku itariki 25/12/2019 Kabahizi ataraye mu rugo, yagaruka akamubwira ngo agiye kumwirukana agasubira iwabo. Kabahizi amusaba imbabazi aramureka, ariko bigeze mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere abona Kabahizi akomeze gushaka kwigenga, afata umwanzuro aramwirukana. Ifishi y'inkingo igaragaza ko Kabahizi yavutse kuwa 7/6/2002, bityo akaba yarasambanyijwe akiri umwana, dore ko n'ibitabo bandikamo abana bakingiwemo ku kigo nderabuzima cya Muganza bigaragaza ko Kabahizi yavutse ku itariki 7/6/2002. Muri dosiye harimo raporo ya DNA igaragaza ko Uwase Keza Ayela na Uwase Keza Alwena ari abana ba Uwihoreye Jean Bosco. Uregwa Uwihoreye Jean Bosco abazwa mu bushinjacyaha yemeye ko abana yababyaranye na Kabahizi arabe, ariko agasobanura ko bakoranye imibonano mpuzabitsina ku itariki 2/1/2020.
urega Uwihoreye Bosco n'abamwunganira bose ko bagiye bisobanura birimo muri kopi bahakanye icyaha, akemeza ko ari akagambane yakorewe n'abanyamakuru, ko uwo mukobwa basambanye ari mukuru kuko basambanye ku wa 2 z'ukwa mbere 2021. Avuga kandi ko ifishi y'ikingira ishingirwaho yakozwe nyuma, bityo akaba atayemera. Ku rukiko rubibona, umuhanga mu mategeko Professeur Jean Paul Doucet yanditse muri aya magambo: les indices sont des traces, des éléments ou des circonstances matérielles susceptibles d'un examen objectif, ne prêtant pas à conjecture, permettant de faire la lumière sur certains faits entourant la commission d'une infraction. Bishatse kuvuga ko yemeza ko impamvu zituma umuntu akekwaho icyaha ari ibikorwa bisuzumanywe ubushishozi, bituma umuntu abona ko habaye ibikorwa byakoreshejwe mu gukora icyaha, bityo urukiko rukaba rusanga hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko Uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho, nko kuba igitabo cyandikwamo abana baje gukingirwa cyakozwe mu mwaka w'2002 cyo ku kigo nderabuzima cya Muganza kigaragaza ko ubwo Kabahizi yajyaga gukingirwa gukingizwa bwa mbere hujujwe ko yavutse ku itariki 7 z'ukwa 6 2002, bityo ifishi y'ikingira yakozwe nyuma ikaba yarujujweho ibyavuye muri registre y'ikingira yo ku kigo nderabuzima. Urasanga kandi imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe n'Akiyaga Tawadudi nazo zafatwa nk'impamvu zikomeye kuko zishyigikira ibyo uwahohotewe yavuze ko yasambanyijwe na Uwihoreye Jean Bosco kwa 24 z'ukwa 12 na 19. Umutangabuhamya nawe akaba yemeza ko umunsi ataraye mu rugo ari mu ijoro rya Noheli. Ni ukuvuga ko bivuguruza ibyo Uwihoreye yemeza ko basambanye bwa mbere ku itariki 2 z'ukwa mbere 2019. Ibi bikaba byashingirwaho hakekwa ko yamusambanyije aturuzuza imyaka 18. Naho impamvu ikomeye ku cyaha cyo guha umwana inzoga akaba ari uko Kabahizi ubwe yemeza ko mbere yo kumusambanya yamuhaga inzoga yitwa amarura, akamubeshya ko ari amata arimo shokora. Iyi mpamvu ikomeye nayo Uwihoreye akaba atarashoboye kuyivuguruza. Urukiko rurasanga ingingo ya 66 agace ka mbere iteganya ko ukekwa icyaha akurikiranwa adafunze. Ashobora ariko gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'imyaka 2. Urukiko rushingiye kuri iyi ngingo hakaba hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko Uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho nk'uko byasobanuwe hejuru. Ikibazo cyo kumenya niba impamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha buvuga ko busabira Uwihoreye Jean Bosco gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko uregwa ashobora kuba yarakoze ibyaha akekwaho. Mu gihe bugitegura dosiye ngo izaburanishwe mu mizi, kandi ibyaha akekwaho bikaba bihanishwa igihano cy'igifungo kigeze ku myaka 2. Uwihoreye Jean Bosco asaba gukurikiranwa adafunze kuko ari byo bamupangiye kugira ngo izina rye ryangirike. Maître Bayisabe Irene avuga ko asaba ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye hazarebwa inkomoko y'iyi dosiye kuko yavuye mu itangazamakuru. Si uwasambanyijwe wagiye kuregwa.
urukiko ruzareba ingingo ya 7 n'iya 9 y'itegeko rirengera abana, kuko ibyemezo byose bifatwa hagomba kubanza kureba inyungu z'umwana mbere na mbere, kuko mu bashutse umukobwa nta n'umwe urimo gufasha abo bana, kandi ni se wabafashaga asaba ko yakurikiranwa udafunze. Urukiko rurasanga nk'uko byasobanuwe hari impamvu zikomeye zituma Uwihoreye Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha akurikiranwe, bityo akaba akwiye gukurikiranwa afunzwe, kuko icyaha akurikiranwe ari icyaha cy'ubugome, kikaba gihanishwa igihano kirenze imyaka 2 nk'uko itegeko ribiteganya. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Uwihoreye Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha akurikiranweho cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 ndetse n'icyo guha umwana inzoga. Itegetse ko Uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo muri gereza igihe cy'iminsi 30. Nuko icyemezo gifashwe kandi gisomeye mu ruhame none kwa 28 z'ukwa gatatu 2022 hari umucamanza n'umwanditsi wamufashije. Isomwa ry'urubanza rirarangiye, izindi zirasomwa saa 8.